Ka General Secretary Badan Shisha Athung Thamai jang All India Mahila Congress ke El Haukip. Kala kentho teng ek sarkar Narendra Modi halorgi mat trekam ki ba ka kenno bakilong persya ki kenthai. Kat kum ke jing ong jongka wala ka sarkar ka penbiet yu patba de ki kentian jing pen kop bor. Hendrai ki kam jongka pat kinang pen keladuk bat pen telot de jing kamai lat luat jong ki kenthai. Habakrana kanong ba asyelong hak arpo iterik pula lengkot arajar arpo hunriau ka haukip kala kentat yang slogan Beti Bachao. Barong ba kejung pun ko bor ke basisha kedai roti, rozgar or suraksha. Lani kerja kakam ba kejung shingan. Kala banjur ba keseng kongres ka nget kakam om tang hak kejung keren ke bathli. Kalau ong syuk ba kedon kejung kiudor jugi mar ki mata, bat kani kawan ra ya kejung sngau shitom bat kejung sngau jenjar. Ya ki kentai ki ba peniat ya ki yang kesam. Laong ba kejing duna ki skim kakate kejing kersyan ba sarkar ke deban ai ka ba kamiat bat ka kamai cekpo. Kalau syushu ba kejing mami okam kana kentiu kejing kerdo okam hakari. Ka haukip kala kro ba skim MGNREGA kade ketolong jing em ka ba kongsan na benta ki kenthai reulom. Kala penra me ka sarkar umodi ba ka persang ban pentelot ya kana skim. Ha ka bala penti kena syushu ya kania ha ka parliament leng ba ka an. Kalau benrap ba ke MGNREGA ke hok om kejing le asngobha. Kalau kedau ba kejing pentron ya kena an ke kejing thambor bet ya ki kenthai kinong trai bat kinong kendong ki beduk. Kumta ka Mahila Kongres kala dawateng e anak sarkar ban sio ka bainong ha kapor ke babiang ban penbiang ya ka mang tengka ke babiang bat ban om pentelot ya ke MGNREGA. Di kanika mandreka asdang nadu arposne menchua da Dr. Manmohan Singh ka government jumu but kanika mandreka kadai ba dei ba ki brio kedai ban yo hok mentrei ka hok mentrei kamtam cikinong kendong di habang ipit menta baka nega sarkar BJP pada kakwa ban penkelah ya kan nega mandrika siya katuka biscuit G-Ram-G kata kipen bi dikibre ki ong increase 125 days kani kadai 100 days ki ong increase 125 days tambah kim ong pada kipen syai kibriu bakan ya akan nuka dur baik ka kongres por bakawan rai kene mandrega you know ka longye ka don hok ban yo ikam haki blok ikam haki chinong kitau tegane ka mandrega ru kalong ka don salon saha baru kuai kari India, baraki rural areas, cuma cenong pendong. Handai mentah apa? Kani ka biscuit, G-Ram-G. Kalau ba pimdon hok show, jangan dikikam ban padkam mo. Di katba decide Modi hable entah. Di lada ka government jemu Modi ka ong ba hakani ka village neki rural areas kandol kata ka mandrika bawa kan ka biscuit ni kanika spasni kantrikam kata timot kimjete mende bikin isolasi haman laki sinong kita di kalong kata ka di kajing pen mo menta ki ong ban ai no ban sublet no ban ai no contractors the contractor do yo e kata ka kam ban penya ye kane ka spas ni to un pentrai di kam lajong te haba ka shnong ka ai kan spas ni ki penya ki pentrai ya ki kam surok ki pentrai ki ka baki dong kam ka shnong ka tha ko e ki ba sno ba ka de ban trai hande de ba pentrai mentada da kani ka batmai ka ak ka batmai ka biscuit G-Ram-G batmai kin I know she contractors but contractor
Undesai mau ya no unai kam. Kumno pun pentrei kita kikam. Kata kata ka iyo. Tinggal semua hang ni ba ki kamtam ki long kme ka kata shibun. Ba ki long kme jungi ki yo kam yo jam sepak ki nong kendong ka de ka spasi kala ya rabha. Ka spasi ni syau kala ya rabha ki nong kendong kamtam ki long kme. Dakane ki laban penik skul ki kon. Dakane ki penyai ka yang kesem. Handai dak ki la syak ni no. Ya kata kahok dengan terai kilong kemiru kin jingjar mo ban penyai kayi kasem ban penik skul ikikun kamtam mentang mendapat aka jelajung ibun lah nak ilong yang ba ke penyai ba ke de ke single mother jemut kahap kalong kemi ka penyai ka pen shong skul ka pen late skul ka penyai kayi kasem marwai